Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Sabale wa walui. Hana bantulan la di keluar KTP gumuri badesa. Hani misalidiki masalah nafif. Hana bantulan di keluar KTP ku note luwawa saya. Nasi manidala ditolak guna daw bantuan. Iruba bantuan gerak. Bagaimana alasan rahijo KTP? Hejo kartu vaksin. Damana keluar, misalidiki. Bawali. Serami ajaib. Horma kego. Hadiah jalua bala di keluar KTP gue. Yami ira kepala dusu 1, kepala dusu 2, dusu 3. Boy mi coba-coba mi be KTP mak lampir fatwa vaksin iya. Lawa magusalawa. Hawaii. Miau gabongin no iwa mak lampir. Nalala keluarga KTP niya. Bayi duduga baka balai desa. Ay hancur ke yawa hari Bali dan nekam. Hari balik keluar KTP melampir. Nula rencana ko da Afifu. Kurang ajar. Tebay ubiar ko jimanera. Lamay ko raudo. Hani hancur lalau dawa. Seremi ajaib. Fatuna keguanya jololo da Afifu. Bos eksekutif, toko papan atas galanya asik. Kurang ajar. Hani asidat seludah. Gara-gara ilala di keluar KTP kumore badesa. Mialu dan niada. Mi ohira ke kumada. Ube ira campuran kapulaka.